আপোনালোকে কোনটো দলৰ পৰা আহিছে? মই ৰৌতা মণ্ডল বিজেপিৰ পৰা আহিছোঁ। আহ্বায়ক আছিলোঁ মই ৰৌতা মণ্ডলৰ। বিপিএফত কি হৈছে? মই বিজেপিৰ কোনো সহানুভূতি পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই বিজেপিত আহিছোঁ। বিপিএফে কিবা প্ৰলোভন দিছে নেকি আপোনালোকক? নাই, একো প্ৰলোভন দিয়া নাই। মই নিৰ্দিষ্ট ইচ্ছামতে মই বিজেপিত আহিছোঁ। কি হৈছে? মই এইটো আমাৰ আগৰ পুৰণা দল যিহেতু সেইকাৰণে আহিছোঁ। আগত 5 বছৰত যিমানবিলাক কাম কৰিছিল এটাও কৰা নাই আমাৰ ইউপিএল দলে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আহিছোঁ। বিপিএফে কিবা প্ৰলোভন দিছে নেকি? নাই নাই, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই নিজ ইচ্ছাৰে আহিছোঁ। মানে বুজাই ফুচলাই এনে মিছা কথা কৈ আনিছে নেকি আপোনালোক? নাই নাই নাই, আপোনালোকে ইচ্ছাই আহিছে বিজেপি দলৰ আহিছোঁ। আমি ভাল লাগিছে কাৰণ দলটো আহিছোঁ। অ'কে, চবেই আছে না? দে। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।